Nung washa fanoda notice Khlaiya Baksa Borok mini birthday no kaisa festival haike celebrate Khlaio. Party, cake, decoration, social media wo birthday stories tei post rok. Pia oba hai Borok botongo je bini birthday no normal sal haike no lairi rohoro. Cake boraya, birthday party Khlaiya event tini bini birthday hani fanose muitu Khlaiya. Haike sumung asayo Tangwi Baksa Borok ni bagi birthday blaike special celebration party treat tei WhatsApp, Instagram, Facebook rogo birthday ni post bai kuplung. Pia Baksa Borok ni bagi ke abo kaisa just calendar ni tai salsa salmari hai. Tama abo sadness da iba kaisa maturity. Ya keba bini live o mungsasuk ngui tongo. Hake faidi o video ni bisingtei saiman layana exactly abuni reasons roktamo. Hi friends, welcome to Kokborok IQ Education. Baksa Borok ni story simple ya. Tamo ke kisa painful, sadness, struggle by kuplung botongo. A Borok bini birthday celebration Khlaiya. Tamni hinke bini khawo musumung no phaya. Bini birthday celebration Khlainani nangnai. Nung cherai furuni kokno wansugi naidi. Nini kiching song jotono birthday palai laijak. Fia nini birthday ni saloke kebose muitu Khlaina keri. Nini kiching song wish Khlaiya. Nini parents janija samung bai busy. Awni bisingo se nung birthday party plan Khlaimani kebo phanose phaya. Aba hai experience Borok ni mind no teruk selai kibiwo. Psychology term mo learn helpless ni sajago. Jefruo multi-time disappointment mano afro Borok expectation Khlaina no kibiwiduwo. Olo birthday ni salbo kaisa haino normal sal hai ngui thango. Na khatungma na tongthokma na birthday planning. Tamoni hinke waishu care Khlaike ulta khabai mungse tubuo. Kaisa category ni Borok botongo je life ni fast track go kjajak. Work, studies, job, career, family responsible, stress akorok. Omorok jotono brain no asukhe overload khlaisio. Special salfano special feel khlainariya. Bini birthday ignore inya tamoke schedule squeeze ngui thango. Pungai kheno meeting, assignment, calls tei jefruo free ingo afruke belaike let ngui thango. Psychologist omono time blindness huno. Jefru nung asukhe busy ngui thango time tai emotion o kanino yakni kefeli thango. Abo hai borok ni bagi birthday asuk kotoriya. Tamni hinke bo life no enjoy khlaitongya. Bo just life no survive khlaitongo. Tai kaisa category ni Borok botong phiro. Bo saimono tini bini birthday hnoi. Haifano bo feel Khlaiya celebrate Khlainani important hnoi. Abo loneliness ni bagiya, stress ni bagi buya, tai busy ni bagi buya. Abo ungkha kaisa emotional maturity. According to research, je Borok ni happiness external things depend Khlaio. Rom di party, attention, iba gifts akorok. Abo hai Borok ni emotional stability kisa ngui mano. Piaba je Borok sak ni belu no saimano. Abo hai Borok ni thanike bo important feel Khlaina bagui calendar ni kaisa saijak date nangya. Psychology ni kok bai abo hai no self determination theory hino. O theory ni according Borok ni soi happiness phayo self control growth tai inner satisfaction ni bisingtui. Abo hai Borok sabo celebration cake candle by ani belu no proof Khlaina nangya. Omo hai mindset birthday o simi limit ya. Je Borok birthday no normally treat Khlaio. Bo life ni kubuni area so bo same no approach toniwo. Bo spotlight rutugya. Wishes like tai attention ni ukulogo khachigya. Tamni hinke bini happiness phataniya. Bisini se phayo. Means bo loneliness feel waisabo Khlaiya haida ihi amtiya bobo Borok no tamoke asuk no phelayo je bo kaisa manei no bujioi mankha je nung musungkhe salbrum no special day engui mano bini bagi life ni celebration salsini bagi simino event ya tamoke omo kaisa salbrum ni emotion musungkhe nungni ni birthday kotor ke celebration khlaidi hayake
Abono just kaisa normal sal haike treat khlaidi. O kaini no nini bisingni psychology no reflect khayo. Khoroksani thani abo kaisa past ni pain tai khoroksani bagi khe priorities. Baksani thani khe fees. Sumung abo ya je nung cake dara raya. Sumung obose nung nini existence ni celebration boro rutuk. Outside da ya kheba nini bisingo. Tomung no video ni bisingte ketal khe sirumung mani tongkhe share khlaidi tai comment no sidi nungbo category o khobjak. Hambai.